regional minister street lights and for now yeah more abaso near more highway authority in so abaso. This is a contract 2-year contractor Ghana Highway Authority Omodiama and Oba regional nyame adum yanso yansa kan ye a focus on Besiasi to Tech Junction police station on them. Then no makoto so swame if it was a macro to a francho. Yeah. I want some maintaining normal. Into we no Sunday holding in a near no be year free na de so maintaining normal be a can. And the most important thing is adiana omunyina ohwe nipa miensa de ni omkoye shortcut na omone edi nkomona obia focus ye se ye betumi aboban na omanfo bi mfa kwati kwan betwitwa ahoma ne nko. And this time around omama enya ntie so mu ye free copper e de akọ aluminium say na copper na boys ne pe omope e na omutwitwa e na alumia omfanya hwe ndi aluminium ne ba me dey say no ebebo amasa eyi na free ho na ema me kasa bebrebe no free ho enti da bia na so omutwitwa e na omutwitwa enso enim say copper no na boys ne pe enti dia na ose ye ade a wo pe ache and this time I think louder say for beboa Prefos nso boa na omonso se na omodi kan boa amane da omashase omonse sanioma no na Sir John unim sa issue of cable theft ne the eke kan no in fact a problem kese pa yehwe kwan say going for a bit to me a resolve, and now they want to work in hand with signal department no sebe ya sa for no more ewiewia enyoma no wiewia cables ne ade no ombetumi ya trape omo ti mo amoye sa no so mo nkai hu say kromo say banda da bi ban bi abreso no omo anyusi a, and this time round regional minister Obama ne say sa signal department in there omo ne ombe ye adwuma, especially monitoring yen street highways ne ade no any internal streets no ne ade ni nyina o me monitor no ma say obia mfa wrong way enkodi aban no bone ana say o man no bone because uninam unim say ye kire ho junction ye ho yi dade da drain no ma ye no mfimfi no ho no ma create ho no boys na peja dade no firi hoko o ma peja ko enye hon kon fa Kumasi areas bebre ho a na de edi egu kwan so ye bia ya ye gata ye dida dia samso eda so no ma anadwo a nipa da no ma kofa abobo ya no ma betam de ko, and very serious into wo na hu obi sa na hu se sa nipa no e bi kra bi wa daytime no mo ye sa de no awia na akroma ye din obi anifie no mo ne nam mo de abobo ya no mo sa nyoma ne gum ti ye nyina ye moa pampam so obi amoa community na wo no monitor obi fa kwan bi so aye nyoma bi ensem fata sa afori nyina yem fish om out na mra no nyoma ndi because yemma aban ne nkoboka no bi mfa 1 day ni 2 days emma be say ade na aban no eye no eba sa ha adwenti yemmo highway no abaso na ye bomodin say ade ba ko a minister so ka ho asem eye wa wasem ye friends say nkane traffic light eno say no going forward why so normal minister no yeah shasi ansa na appointment na ba me say ade bia minister start bia no oye DC and MC na ba na wo ade ne ben wa mo no free RCC se si a otimi free RCC emuvia kwa kodru mampon say there e be ka kwa atwuma mpon o hwe ho nyina once DC's ne man no on act on behalf of them until say DC's ne be appoint you enti say wo ba na wo ti ho say nyame adu no ba omo ba ja no ahoro ne nsa de amo no mato aso tina aka ye ne wo enti level no de wo ko no wo ba no antumi ameto aso a problem na aka ye ne wo enti anu me maso a asokwa enti adwuma no ntimi nya wo hwe na minister ne mamu speed no ko no ba ntimi nto aso a KMA jai Emma yo asem ni nyina no emma me haya dwen okroma eme kasa me tintintin bia wonim se na no ayidi a na ye kan information manya ne se na we information we mami drop it nkara no sa
Guess what? School na or if your friends saying games no more no. Ntakono. Unim say nkwara 44 na posi 40 om. Nkwara 44 and a posi 40 om. Now they say the information eba ne say Rexec take decision niema mienu schools a wo mo agi di mbone no. Mo te say mo ya ban mo a mane nya mo a. And apart from that, near proposal bi wa ha. Am I can say nkwada no komo ba security arrangement ni me nya emfa ma for no sports authority no say stadium for no among boys ni bi scout ni cadet for ni adefo ni jejinem because the Honda and phone started omu wie na nkwada no me ka say nkwada bi be papa glass wa information me picking say next year ye be hu moto kid di nkwada ni de omoko. And these are things I propose wa ha me wa na no ye di nkomanya bi na kan say me hu de nti nkwada no afi bia no na afi bia ekọ nanim na nkwara ne ba ne agya omo asem amonko what ye kasa wo se mpanifo te na nye wo mo a omunya wo mo kasa ombejai grofo ka bia che kroma pen munya wo omo kasa ombejai saa na omo te omo kasa ombejai ye nkasa nya hu ofia ha anchi I said ye on say ye hana ete no ye hwe ne ekọ na yen so ya kire ya adwe to yen ka say ye ete ha no sabi yenim de chen obi a wo wutie ne mum akwanya na ye de enya ne mum ye be criticize accordingly sania etie pepepe na ye criticize wie na ogitum na ofa ebeboa wankasa nti se obi etie a aya ma omubumfu kwan ya efa so a ye botto ye de aba atwa oto pia if you ask ana beba say no na say name minister anopai nko maka so na minister baso bon o chena bi na make e ba say o say twa to otisi ba bia ye betwa ye befa na de akire no ti na make say by the end of this month na MMDC's appointment ni bi ba anya hwe kra no omo ye for metros no ebeba Ashanti region ni other areas enti wo ye ke woni abri so peke mi na wonya waje so be adwuma kokoda cause pressure wo ememo bi adwuma okroma and expectations no were high once expectation no high no you expect say wo ban so obey adwuma enu nti wo mu abo aho sa de ne no akope be bi atra unim na wo ka kejeti asem say John kejeti ya issues ne die minim say minister wonim na en ombe ko unza last year sisa nkania nkra unza twetwa mu ne unza betwa mu so te meti ni nyina nti management na wo ho no omo ye den omo jiska eden pa no omo ye akatua no omo je den no omo ye wo ho no omo hwe no muntumi adwuma no entempa na mi ana meka se mo mfa meye ba bi aduro de eboro me so na wo de ato na okọ minim de nti a bibi man mu ha de ebibre mu ha te so obi ye adwuma na nkoyi a se nipa no otwen a betra ho sebi adwuma na oye no no anim se eboro ne so nanso obetena ho aye nhwe ha ma ya pam na nsa na wafiri ho ya pam no ye mpam no a omfiri ho da nsumi wa onim se adwuma a oye no adwuma no enko ba bia nti ade na betena ho akosi se be ba pam wanza ade ya mo ye won so ye hu ni tiri ne nan de bia na etwa nkaneam de bia na etwa nkaneam ade ade ti minister nhwe na ho no de ono antu ni nansim minim se keme boss beba na oba omo so aba beto aso afiri ba bia because ba bia keka ko no se John adwadifo no omo bre ukọ nso a obi asi otua ne ka nti obi atua se sika ne ko hen ena so de bia na etwa nkaneam kejetie o adan kejetie se de ye management monhwe se monhwe na mu abrum so a se na meka monfa nto na monko home na afoforo nso mra meto aso medase na Ibrahim aba abidiem ze achiwia no
Emfa no. Hey. And on a There be some here any man nanim sochi. That bring kana no nyina ho. Yeah, nanke ne yo 28 na. Acha ochino. Do do sen we rem. Yeah, da na sha say da no ave ne o 10. Yeah, sha say last 2 months no da no ave ne o 10. 10 ela nya ya. Ene 10. So onya bi njo we ka say na me ya. Sa obi onya bi ohun wa o ka say mo 10 na fe o say nre ya mo sha say na mo 10. Uye bi anka o yon say nya nre ya. The 10 say. We year 10, we year saying me say me my 5. Because me be 12. Discerning my team me can be my 10. Now 12 one is here fasting. That fasting say say ntina make can be my wire 10 and me my 5 no. Ti me can 2 days ebo my 1. Yeah me. I be boko there. Yeah me adom bibia ye chie Yeah. Reverend Omono nso. Aye papa. Me chia no pa. Yes. Me chia. Ntia papa no pay. Na bibia be I fine. say memra but last week ni na no na. Ejuma no aye double. Yeah, me nim say fasting time na ejuma this week kra say. Me say do enye easy o. Double sa but ebe fa. Ya me oho ebe fa. E chia papa. I be young quenim. Oh, why be microphone so? It is so. Me too. Sir John street light asemia. Omo aye say omo award contract e be fix no. Ade e hu hia pa because we share from last year. Ya kan wan asema say onye obi a o drive an adjo sometimes you can street light asema o share that appreciate sir and onye obi a o say enye say o drive kra say we ye pedestrian utwem kra na enye easy Sir John share the state of roads bi a e wa Ashanti Mountain last year in fact National Road Safety Authority MIAT say sisi ano pedestrian knockdown no say car ebubo amanfo especially anajo no adoso last year nkwa record more than 100 fatalities omo aka obo omo anajo omo wuye omo bro 100 na e tell say street light ade ehun hia pa because sometimes John o driver one ma highlight a on shede hu kwan ni ye e na o ma highlight nso a e problem because car bi nso ba maybe na nso o light na akoto nanim eno nso ye issue kese pa na eda ho enti se obi di speed no o twam wa ha na nso nse last year ya colleague Victor ni fiewura ba ko ba Ajira. Ka bono new road ya o bono eku no at once be a omo traffic light ya all because street light na on enye adwuma no free church anadwo no chese ogina wa o hwe ni fie ni o twem akofia na kan no nso di speed ebe bono eku no at once enti ye kan ade a border on life biano e we say taking it serious street light there apart from crash say save say obi twema na obi twika no security wise because say from ofori kroma ya o ekwoga o ofori kroma ya sa stretch ni koga o anajo the way a jam phone because street light no enye o 90 be 5 minutes 10 minutes no o ya beji o bag ya beji o phone ade bia ye value abu ohun bia no nipa betimi abeji all because street light no enye adwuma nti a good step your route am be but here dey like Oliver Twist they bia no we are asking for more the ye hwe anim ni say ye be ya ma
ye street bia ye major street bia no ye betimi enya street light na yetimi because dey we sa dark spot we utwem kra na ka na oba no na ai esra so ha ya edi ho nkoma na no bi nipa na mu age se ne mpaboa no na nyame ya adom na bia mpaboa no ye yellow bi ana bi sa for complain ko mo so on e ka major roader ka e ka bo ma mo me o my markings no ana o my hwe obi twemu na we kra no ono a o hye de hu kwan ne papa o kra no hwe o kra se nipa bi enam ho it's good good steps ya take we say ye hwe nim say the ese omunye no nso no ye try maintain sa light ni na no na ntimi nya adwuma na ye other street light na aka ni na no ye ntimi extend contract na emma bambon sem no ntimi enkosre wo Ashanti mantem nti me da say Ibrahim me da say that's cool. Yes me da say pa na and then so no ye be kwa krokeri na yakodi nkomo ho say wa hu video na hu ya oba Facebook page enche de beto so eso ma tu gala no ha kwa kotu asie o de nya me ama yise asie no so no nyame adom na nanu machi excavator no aka afromo ho na sanye pese na nanu ye pese ya ye hu na nanu tumi no na nanu so obi ko sensuo o se be your baby are restricted zones traditionally kura no und na se ye nsuo kura no yetimi ka se ene ejuade ana any of the day yetimi di say kroma every Mondays and every Wednesdays and Sundays ko si ade bia no yenkom nsuo ukonso a ube hu nsuo so but amanfo timi fa excavator na eyi no ma akotena ye nsuo so no mo se no ye pese hu sa tumi no efri nananum obi fa excavator okọ nsuo ni ma na ade na break it down eto aso a obi enu a minjindi se obi betimi ase eho ni na excavator ne na ene se ho no na ese ade achi bia nananum twe kofom kakra eme ye de ade achi bia we will buy the excavator nananum de me ade ne kwa asama do se wa ba esie mo no wa ba esie esie no nananum de kwa asama do nti ade achi bia nananum afre wo munua no mo wo no ma twe kofom kakra te se tafofo na nche tafofo beko na o makoboa ne mo excavator de wo mu twe ozo mu twe pa enko chefom me see no my person ye hu nu ye o unze tumi na ehye ase eyi ne ho a amanfo be nyame no amanfo nsuo ya na medo de bia na ka se yakura na onie aha de hu ni ye pa adende wo ma ya ama sesei excavator no abusia krokere na ede na asia I mean wo share the ekoso ho a e tell say me check say akrokere ankasa omunni hene